Mose perezida wa APRFC hano ni ibyishimo cyane, abakinnyi bose bishimye, abakinnyi ba APR bishimye cyane. Reka maze kapitani wa APR Claude. Mbega we, byari bitangaje, byari byuje urukundo n'ibyishimo, byari bibereye kandi binejeje amaso y'abatari bake ko bashoboye kugera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Kanombe. Si ubukwe, si umubatizo, nta nubwo byari ibirori by'isabukuru y'amavuko y'abavuga rikijyana kuri uno mubumbe w'isi, ahubwo ubwiganze bw'abafana n'abayobozi b'ikipe ya APRFC bwagaragaye kuri kiriya kibuga, bwatumye buri umwe wese yari ahari yarahise asobanukirwa igiye kuba. Icyari kigiye kuba imwe mu makipe akomeye y'ibigugu hano ku mugabane wacu wa Afurika, APRFC. Byagaragaye yuko yari yiteguye kwakira umwe mu bakinnyi b'igihangange bari bitezwe kuyinjiramo muri iyi mpeshyi yashize, niko gusanga bagenzi be benshi bamubonagamo Diyama igiye kubafasha kwivuna umwanzi. Gusa ibyari ibyishimo bisa nkaho uyu munsi bitangiye kugenda bivamo amarira, urujijo, igihirahiro n'ibindi nkabyo. Ibi ngibi byatangiye ubwo umutoza ukomoka mu gihugu cya Serbia Darko Novic yinjiraga muri iyi kipe, maze niko gutangira kumushyira ku gatebe k'abasimbura ubudasiba. Gusa abafana b'iyi kipe ya APRFC ntago babyumva uburyo uyu mukinnyi ufite amateka ahambaye atarimo kugenda ahabwa umwanya wo kugaragaza icyo ashoboye. Ibi ngibi byatumye abatari bake mu bafana ikipe ya APRFC badusaba urugendo rwa nyarwo rwe muri aka kanya k'ibirari by'umusitari. Ese ubundi uwo mukinnyi ninde? Ubundi se akomoka he? Afite ibigwiki mu rugendo rwe rwo guconga ruhago? Richmond Lamptey niwe musitari tugiye kugarukaho, turebere hamwe urugendo rwa nyarwo rwe nk'uko mwabidusabye muri benshi. Njye ndi Hashman Harindimana, mbahaye ikaze mwese muri ibi birari bya Richmond Lamptey. Richmond Lamptey burya ngo amazina ye nyakuri ni Richmond ni Lamptey, ariko yamamaye cyane nka Richmond Lamptey. Richmond Lamptey yavutse tariki ya 18 Werurwe 1997, niko kuvukira i Accra mu murwa mukuru w'igihugu cya Ghana. Uyu mukinnyi w'imyaka 27 y'amavuko n'uburebure bwa metero 1 na santimetero 79 ni umukinnyi mpuzamahanga w'umunyegana ukina ikipe ya APRFC ikindi cyiciro cya mbere Rwanda Premier League hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Richmond Lamptey yambara nimero 19 mu mugongo muri ikipe ya APRFC, akina aca mu kibuga hagati afasha ba rutahizamu gushakisha ibitego, ndetse akanakinira n'ikipe y'igihugu cya Ghana The Black Stars. Richmond Lamptey nyuma yo kugaragaza impano idasanzwe muri ruhago, rimwe mu mashuri y'umupira w'amaguru rikomeye hano ku mugabane wacu wa Afurika, riherereye muri Afurika y'Iburengerazuba, West African Football Academy WAFA, ku myaka ya 12 gusa ryahise rimwitwarira. Nyuma yo kwigaragaza mu byiciro by'abataranye imyaka 13 ndetse na 17, byaje kurangira mu mwaka wa 2015 azamuwe mu ikipe nkuru ya WAFA. Richmond Lamptey yakinye imyaka y'imikino igera kuri 3 yose, maze yaje kugira uruhare rukomeye cyane mu gufasha iyi kipe kurangiza ku mwanya wa kabiri muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Ghana Premier League muri 2017, umwanya mwiza iyi kipe yagize kuva ibayeho mu mateka yayo. Richmond Lamptey yakinnye imikino 26, niko gutsinamo igitego kimwe gusa, atanga imipira 5 ivamo ibitego. Uku kwitwara neza kwe kwatumye amakipe menshi atangira kugenda amwirukankaho. Nyuma yo kurangira kw'amasezerano ye, ikipe ya WAFA yananiwe kuyongera, maze kwa 25 Mutarama 2018 ikipe ya International Alliance itangaza ko yamusinyishije imuboneye ubuntu, imusinyisha amasezerano y'imyaka 3. Richmond Lamptey muri International Alliance yaje kubura umwanya ubanzamo
maze ihita imutiza mu ikipe ya Salamu Zagrata, maze niko gukina shampiyona ya Lebanese Premier League kugeza mu mpera z'umwaka w'imikino 2018-2019. Richmond Lamptey yahise agaruka mu ikipe ya International Alliance ahita agirwa kapiteni wayo, maze niko kuyiyobora mu mwaka w'imikino 2019-2020. Mu mwaka w'imikino 2020-2021 yakinnye imikino 30 yose, atsindamo ibitego 3, atanga imipira igera kuri 2 ivamo ibitego, ndetse aza kuba umukinnyi w'umukino cyangwa se man of the match inshuro zigera kuri 4 zose. Mu kwezi k'Ugushyingo 2020, Richmond Lamptey yatsindiye igitego muri metero 40 bakina n'ikipe ya Hearts of Oak, cyaje guhabwa izina ry'urushyi rw'inkuba, bituma ikipe ya International Alliance ibona intsinzi yayo ya mbere muri uyu mwaka w'imikino. Abanyarwanda baciye umuganda ugira uti ukwigenga kwa cyane ni kwabujije imbogo kwarikwaho n'amavubi. Richmond Lamptey nyuma yo gusingizwa no kuvugwa na benshi mu binyamakuru yatangiye kwiremereza, ari nakagenda akora amakosa ya hato na hato arebana n'imyitwarire. Akanama ngengamyitwarire mu gihugu cya Ghana Football Association Disciplinary Committee, nyuma yo kumuvumburaho ikosa ryo kugurisha imikino ikizwi nka match fixing, ryaje kumuhana ryihanukiriye riko kumuhagarika amezi agera kuri 30 yose atagaragara mu bikorwa bifite aho bihuriye n'umupira w'amaguru. Iri kosa ryaje kumugaragaraho mu mpera z'umwaka wa 2020-2021 ubwo ikipe ya International Alliance yakinaga n'ikipe ya Shanti Gold. Burya ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi. Tariki ya 20 Nyakanga umwaka wa 2023, urukiko rw'imisifure muri Afurika, Courts of Arbitration for Sports CAS, rugenzurwa n'ishyemwe ry'umupira w'amaguru ku murere wacu wa Afurika, rwategetse ishyemwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Ghana Football Association kumuca ibihumbi bigera kuri 3 n'amafaranga 448 by'amadolari, ndetse bakamukuriraho ibihano byose yari yarafatiwe. Muri Nzeri 2021, umutoza mushya watozaga ikipe ya Sante Kotoko, Prosper Nat Ogumu, yaje guhita amuheraho amusinyisha amasezerano y'imyaka 3. Richmond Lamptey ageze muri iyi kipe ntabwo yaje guhita afatisha, bitewe nuko yari amaze igihe kirekire adakina. Icyaje gukurikiraho ni ukuzinga ibikapu, niko kwerekeza muri imwe mu makipe y'ibigugu muri Afurika, APR FC, aho yatangiye kwikinira umwaka w'imikino 2023-2024. Ese nk'ibindi byamamare byose mu mupira w'amaguru, Richmond Lamptey hari icyo yafashije igihugu cye cya Ghana? Bisa nkaho ari ntacyo, ariko katwe kumukamira mu kitoze, kubera yuko nyuma yo gukina abatanye imyaka 17 n'imyaka 20 yagaragaye ku rutonde rw'abakinnyi bafashije igihugu cya Ghana kwegukana igikombe cya Wafu Cup of Nations. Ngayo nguko ngurwo urugendo rwa nyarwo rwa Richmond Lamptey mwari mwansabye muri benshi. Nizere yuko abafana banyamukandagira ntibumve mwamaze kumusobanukirwa. Nje nari Hashman Harindimana, ineza ya Rugira ibaganzeho mwese.